Naslov našeg današnjeg proučavanja je Na čijoj si strani? Činjenica je da u ovom svijetu svatko od nas odlučuje na čijoj će strani biti. Mi adventisti znamo da nam je Bog ponudio mogućnost da budemo na njegovoj strani. Ali kad pogledamo ono što piše u Svetome pismu, u Starom Zavjetu, na primjer, možemo otvoriti prvu Kraljevima u 21. glavi, onda ćemo naići na jednu drugu situaciju. Naime, ovdje u toj 21. glavi nalazimo nekoliko važnih osoba i evo mi ćemo čitati od prvog retka do 15. Nakon tih događaja dogodilo se ovo. Nabot, Izraelac, imao vinograd kraj palače Ahaba, kralja Samarijskog. Ahab ovako reče Nabotu: ustupi mi svoj vinograd da mi bude na povrtnjak, jer je blizu moje kuće. Ja ću ti dati zajm bolji vinograd. Ili ako to želiš, daću ti novca koliko vrijedi. A Nabot reče Ahabu: Jahve me sačuvao od toga da ti ustupim baštinu svojih otaca. Ahab se vrati kući, mrk i ljutit zbog riječi koju mu je Nabot, Izraelac, rekao, da ne dam ti baštine svojih otaca. Legao je na postelju i okrenuo lice i nije htio okusiti hrane. Dođe mu njegova žena Izabela i reče: zašto si zlovoljan i ne mariš za hranu? On je odgovori: govorio sam Nabotu, Izraelcu, i rekao mu: ustupi mi svoj vinograd za novac, ili ako ti je draže, daću ti drugi vinograd za taj. Ali mi je on rekao: ne dam ti svoga vinograda. Tada mu žena Izabela reče: jesi li ti onaj koji kraljuje nad Izraelom? Ustani i jedi i budi dobre volje. Ja ću ti pribaviti vinograd Naboda Izraelca. I napisao na pismo u Ahabovi i zapečati ih kraljevskim pečatom. Pisma je poslala starješinama i poglavarima Nabotovim sugrađanima. U tim je pismima napisala: proglasite post, postavite Nabota na čelo naroda, postavite prema njemu 2 nitkova koji će ga optužiti: proklinjao si Boga i kralja, tada ga izvedite i kamenjem da pogine. I učiniše ljudi Nabotova grada, starešine i glavari, kako im je Izabela zapovjedala i kako je pisalo u pismima koja im je uputila. Proglasiše post i Naboda postaviše na čelo naroda. Tada dođeše 2 nitkova, sjedoše mu nasuprot i optužiše Nabota pred narodom. Nabot je proklinjao Boga i kralja. I tako izvedoše Nabota izvan grada, zasuše ga kamenjem i on pogibe. Ovaj događaj, ja pretpostavljam da svi poznajemo, ali ono što bih volio da sada razmišljamo i ono što piše od 8. retka pa tamo gdje smo čitali do kraja. Mi imamo ovdje nekoliko lica koja imaju određenu ulogu. Ovdje je dakle kralj Ahab, tu je Nabot, onda imamo starješine, glavare u tom mjestu, Izraelu, i imamo 2 nitkova. U stvari u izvornom tekstu kaže 2 sina Belzebubova, dakle 2 đavolja sina. Ono što bih volio da sada razmišljamo, pošto smo rekli da trebamo odlučiti na čijoj smo strani, jeste da razmišljamo o ovim glavarima i starješinama. Da smo mi bili na njihovom mjestu, što bi se dogodilo? Dobili smo pismo našeg vladara ili predsjednika, je li tako? I sad trebamo odlučiti šta ćemo raditi. U pismu je očito
jasno rečeno da trebamo biti pokvareni, da uradimo nešto što je protiv savjesti. Jer ti glavari i starešine su dobro poznavali tko je ovaj čovjek, njihov sugrađanin, i to je bio viđeni sugrađanin. Ja pretpostavljam, tako je vjerojatno moralo biti, da su oni počeli međusobno razgovarati. Što da radimo? Pa čovjek nije kriv. Da, ali ako mi ne poslušamo kralja, jer u njegovo ime, njegovim pečatom je bilo pismo jedno, drugo i treće, jer kaže, govori o pismima, dakle o množini, pismo traži da to učinimo. Što će se s nama dogoditi? Hoćemo li izgubiti glavu? Hoćemo li izgubiti imetak? Hoćemo li dopasti zatvora? I u tim razgovorima svi su se složili da učine zločin. Nijedan jedini kao njih nije javljao glas i rekao, ja na to ne pristajem. I nakon toga nađu one dvojicu, što su mogli reći? Nisu im mogli reći istinu. Nisu im mogli reći, znate šta, naša dvojica, kad dođete pred naš sud, vi trebate reći i neko je nabod pošten čovjek i da vi možete protiv toga nagovoriti. Ne, oni znači njih moraju govoriti. Oni su ih nagovorili da svjesno nagovorili da lažu. I stvarno su križao glas nabod bio. On se kriv protiv košen krivi htio. On je mogao braniti izvor god je za to. I oni su ga kad čuli izgradu i kamena. Onda će... I nije čtate u drugim kraljevima, ćete vidjeti i samo po njegovim naboru, nego i svi pravi sinovi. Praktički pismo je tražilo da se zajedno iz njega ta potomstvo zajedno sa njim briše. Ako nema narednika, i manje razvoj tako vrti, kako bismo ga navidili, taj zemljišta će i definitivno sada kralje. To je sad ono što se mi do sada i sve čuje pisma reći. Ali da nje, to je sada moje pitanje, vi bude, te osuđujete te ljudine koji su davare, te starješi vreme, koji tamo bili. Nemojte ga osuđujete, jer ako ih osuđujete, onda se može dogoditi, osuđujete sve. Što? Zato put, koliko se puta dogodilo u našem životu da smo bili u situaciji nije bilo kad prisustvovali nečemu što nije bilo pošteno. I smo i vas. Oni podigli. Oni rekli, nije jesmo rekli ovo pravo radi. Ovo, zašto ne smije se? To nismo rekli, tako? Zato jer se bojali. Tako? Izgubiti čega smo htjeli? Ili da izgubimo prije glave, ili da izgubimo dobar, a svoje što i materijal izgubimo i neko drugo, materijalno, ili čak da izgubimo ovo doma rata za vrijeme ovog bimovinskog rata koji su štitili ljudi svoje, su zaštitili svoje sve sugrađane, suseljane, takve. Ja znam, to je jedan slučaj. Bio naš brat koji je ustao radi i rekao, vi što jer pojte nije da je nešteno prema ljudi,
koji su postupat, koje je pošteno znaje ljudima koji u tu i ja poznam i koji su bili uvijek dobri, živi, pošteni, prebirali. I znate što je? Ja nisu ga. Pa nije o drugoj strani. To nije, ne govorim sad, nije o drugoj. A on nije bio šutjeti. Ali on mogao desetine tisuća, a i stotine tisuća su desetine šutjača i desetine tisuća. Braćo i sestre, to se može dogoditi i u streki. Može dogoditi i u crkvimo. Netko ide s činim putem, nekim koji nije svoj bolji. I radi prijateljstva i mi želimo. Nije zgodno da se zakačimo sa njim i sa svom sestrom, sa tim bratom i sa onima koji misle drugačije. Ovaj tjedan neka razgovara sa jednim bratom i kaže mu, čuj, sjećaš li se ti kad si ti meni rekao to i proglasio me nacionalistom? Ajde, ja sam potrebio tu riječ. A on kaže, da, dobro se sjećam, ali znaš šta, sad su se vremena promijenila. Ja bih vam mogao svojih vlastitih iskustava pričati, ali bolje da ih ne pričam. Na odborskim sjednicama, na kojima sam znao sjediti, gledam ljude koji ne govore ništa jer čekaju na koju stranu će se situacija okrenuti. I tek kad se okrene situacija, kako, da li mislili su oni ovako ili onako, svejedno je, onda oni pristaju uz one koji imaju više glasova. Čekajte malo. Bog nam je svima dao razum, je tako? Bog nam je svima dao sposobnost da rasuđujemo i da onda radimo po svojoj savjesti. Ja znam da nisam u mnogim krugovima omiljen. Meni je to jasno. Ali ja sam rekao, ja ne služim čovjeku, ja služim Bogu. Prema tome, ja ću uvijek reći, trudit ću se da to bude na jedan lijep način, ali uvijek ću reći svoje mišljenje. Mada se nitko ne složio sa mnom. U ovom razmišljanju o ovim ljudima jasno je da su to bili ljudi koje Bog nije mogao niti blagosloviti, niti ih je mogao voditi u život. To su bili prokleti ljudi i zato ih Biblija naziva nitkovima. Ne? Nisu bili ni te starješine i glavari, nisu ništa bili bolji od njih. Jedino što su imali drugu titulu. Znate šta, događa se čak i u braku da se šuti o nekim stvarima koje nisu u redu. Hoćete da vam navedem primjer? Malo razmislite. Mira radi ćemo preći preko nekih stvari. Hvala nećemo. Molim? Hvala nećemo. Ne bismo trebali prijeći. Ali događa se to. Gledamo kod našega bračnog druga ili gledamo kod naše djece neke stvari. I znamo da to nije dobro. I znamo da ako budemo šutjeli, te stvari će se potencirati i na kraju bit će zlo. Ali nema smisla da pravimo gužvu. Nema smisla da se zamjerimo. Nema smisla ovo ili ono. I onda postupamo kao ovi ljudi. Po meni nije slučajno da u sljedećem poglavlju, a to je 22. Bog daje u isto vrijeme, dakle u istoj situaciji, samo 3 godine kasnije od ovog događaja,
gdje je akter također Ahab, kralj Ahab, jedan drugi primjer. Kad čitate tamo od 10. redka, situacija je ovakva. Dolazi judejski kralj Jošafat, dolazi kod Ahaba, njih se dvojica dogovaraju da će ići u rat, međutim, ajde da pitamo proroke. I naravno, Ahab ima tu desetine, stotine čak tih Baalovih proroka i svi oni kažu može, samo idi. I ima Bog će ti dati uspjeh. A Jošafat kaže, ima li neki još gospodnji prorok? I on, vidite, diplomatski postupa. Neće se zamjeriti Ahab. Mjesto da kaže, čuj, ovo su Baalovi, daj jednoga Jahvinog proroka. I da, kaže Ahab, znam ja jednoga, zove se Mihe. Taj nikad mi ništa dobro nije rekao. Jer tako piše. Pa vi se sjećate tog događaja. I sada, naravno, pošto je Ahab domaćin, ajde da ugodi gostu, kralju Jošafatu, judejskome, šalje on glasnika, a glasnik poučen dolazi kod Miheja, proroka našoga, i kaže on njemu, čuj, nezgodno je da ti kažeš nešto drugačije, kad ovi svi govore idi u rat i pobjedit ćeš. I ovaj kaže, dobro, doći ću. I kad čitate, to je neki 13. redak pa onda dalje, Mihe 14. kaže, živoga mi Jahve, govorit ću ono što mi Jahve kaže. Dakle, on se opredijelio. Nema manipulacije. Ja ću raditi ono što mi Bog kaže i to ću govoriti. I tako dođe on pred kralja, kralj ga pita da li da pođem u rat na Ramot Gilad ili da se okanim toga. A on kaže, pođi, uspjećeš, Jahve će ga dati u ruke kraljeve. Ja namjerno karikiram malo u govoru, zato jer je kralj shvatio da on ironizira. Zato on njemu kaže, čuj, pa koliko puta ću te zaklinjati da mi kažeš samo istinu u Jahvino ime? I onda Mihej otvara svoju priču. I kaže, sav Izrael vidim rasut po gorama, to je 17. redak, kao stado bez pastira, i Jahve veli, nemaju više gospodara, neka se u miru kući vrati. I onda nastavljam, kad ga je kralj izazvao i govori o tome, zavešćeš, kaže Jahve, tom duhu i uspjećeš, idi i učini tako. Jer Bog je umio za ovaj kralj pomene. Svoje bezbožne. Ali tu se našao još jedan prorok, može lažni prorok, 20. To je jedan kao neki sitkumija i on opali plus Mihej. Kaže, da je duh i kaže, zato je Jahvin napustio me da bi skram govorio. Kaže, a te na svemire to te baci i to je 27 na šurak ovogu i vodamnicu i držite ga u kruhu na vodi dok se sretno ne vrati. Je li se sretno? Ja natio. Nije zato. Ne znam da li su ili Mihej. Što ja govorim? 20. Ali redka ponove čitam u 24. pa dalje. Čini reka je kraj da od upravo ovog bitki je brao odvede proroka u tamnicu. Sad pitanje. Jedi vas ja pitam. To vri i jezik biti pošten. Lijepo i iskreno, pošteno, hoćeš preći, završiš i ću zatvoj. Sjetke i još to imalo prebi vremena. Ja mislim da Mihej nije bio nikad prebazan. Plus
Onda se, ako zamislite kad kraj postupao sno, kada on vodi, si možete samice. Kako je s njim, ako ga do tamo. Ja imam ovdje citat do proroštva, ovdje bih nekici odijelio sluha prva, koji da džabote kako sa vama Ellen White. Čujete, to je i knjige koje smo imali za jedanje, a iz knjige Moj život su danas. Jutre, tu kažemo da oni koji u skladu s Bogom i vjeruju u njega skladivaju s Bogom, da odupru dobu i ustanu da se obranu do zla i uvijek prolazi kroz teži sukob i često će morati boriti s kojim će sami se boriti. A njegova milost bit će njihova snaga. Ali njihovo stalno prosnavljanje ostaje oštro, mora jasno i osjetljivo. Će njihove moralne snage biti dovoljne da se odupru četršnim utjecajima. Da se njihovo pogrešenje ostaće neopošaljano. Znači, sestre, je mogu dva izbora. Na dve strane, kućnosti. Znači, da si na Božoj strani, nemoj misliti, ako ćeš ti sve strane, će lako. Nemoj misliti da će biti voljno, ni u svijetu, a nažalost, vrlo često ne uspije. Morate biti njega svjesni. Ali ako ćeš biti na onoj drugoj strani, onda možeš manipulirati, možeš se staviti tako da se tuda nekako uspiješ. Možeš se družiti s pravim ljudima. Ja vam moram nešto reći, slobodno kažem i nisam baš sretan zbog toga što ću ova propoved biti na YouTube. Alenka i ja smo, ona je Zagrepčanka, rođena. Ja nisam Zagrepčan, ali sam tu godinama. Mi nismo ni sa kim u crkvi u sukobu. Svi su vrlo ljubazni sa nama i istina je da nas svi poštuju. Evo nam to može reći. Međutim, mi nismo dobro došli u određena društva. Zašto? Ista stvar koja se događa u mom životu od kad sam u propovedničkoj službi. Mi smo bili preseljeni u Maruševec da radimo tamo i nakon 2 godine morali smo se seliti. Mislim, nama to nije palo teško da se razumijemo. Ali znate koji je bio razlog? Što smo mi od prvog dana kad smo došli okupljali tu jadnu djecu, pogotovo subotom poslije podne. Ja ne znam kako je sada u Maruševcu. Ja u Maruševac ne idem jer ne volim tamo ići. Puno se toga promijenilo, a budući da smo mi bili među onima koji su osnivali Maruševac, mi smo imali druge ideale, mi smo vidjeli sasvim sve stvari drugačije. I subotom popodne, znate, prije podne je bogoslužje, ali subotom popodne ti učenici nemaju što da rade. Do popodnevnog, eventualnog popodnevnog bogoslužja, ljeti, odnosno u tim ljetnim mjesecima, šta će ta djeca raditi? Profesori sa ravnateljem, sa svima ostalima, imali su vremena da spavaju popodne. Mi smo djecu vodili u izlet. Svake godine smo mi uzimali u te 2 godine prve razrede da idu sa nama, oni koji su htjeli. Mi smo otišli u šumu, ja bi im ispričao nešto, mi bismo zapjevali nešto, mi bismo se vratili, kod kuće Alenka bi imala ili one klipiće, to su bile kao peciva, ili je bilo nešto drugo. Djeca su provela vrijeme sa nama.
Zašto smo morali otići nakon 2 godine? Je vam jasno? Jer smo bili neprekidni ukor svima drugima. Situacija će uvijek biti takva. Braćo i sestre, ja vam nekako pokušavam reći to danas. Vi birate na čijoj ste strani. Ne možete vi nominalno, riječima, verbalno kazati ja sam na Božoj strani. A praviti kompromise da biste našli dobro društvo, da bi vas svi voljeli, da bi vas svi priznali, da bi svi bili dobri sa vama. Ma ne ide to, braćo i sestre moje. Zašto ne ide? Zato što smo Laodiceja. Mi nismo Efes, ni Smirna, ni Filadelfija. Znate što Filadelfija znači? Ime. Bratska ljubav. Bratska ljubav. Mi nismo to. Mi smo Laodiceja. I zato kažem, mi se moramo odlučiti na čijoj ćemo biti strani. U Ellen White kaže, Gospod vidi i razumije svako nepoštenje u planiranju, svaku nepravdu koju čovjek nanosi svojim bližnjim. Sjećate se i onoga upravitelja židovskoga Feliksa, koji je Pavla držao u zatvoru. I on zove Pavla i Pavla njemu govori o sudu, o ovome, onome. Feliks kaže, da, dobro. Znaš sada, idi ti tamo. Što je Feliks radio? On je želio ugoditi Židovima. Tako piše u Bibliji. U Djelima apostolskima u 14. glavi to imate. Kaže, Feliks je, htijući ugoditi Židovima, ostavio Pavla u zatvoru. Zašto? Jer je mislio da će sačuvati svoje mjesto. Ellen White u knjizi Djela apostolska kaže, Feliks je na kraju bio pozvan u Rim zbog velikih nepravdi koje je učinio Židovima. Tim istim Židovima kojima je htio ugoditi. Ali Feliks nije uspio u svojem pokušaju. Bio je sramno uklonjen s položaja, a na njegovo je mjesto imenovan Porcije Fest. Kad mu je Pavao govorio o pravednosti, umjerenosti i budućem sudu, nebo je dopustilo, kaže Ellen White, da padne na Feliksa zraka svjetla. Tu mu je priliku nebo dalo da uvidi svoje grijehe i da ih odbaci. Ali on je Božji vjesniku rekao, zasad, hajde. Kad imate zgodno vrijeme, opet ću tek sebi dozvati. I sad pazite ovu rečenicu, zadnju. Time je prezreo posljednju ponudu milosrđa. Nikad više neće dobiti drugi poziv od Boga. Ja danas pozivam nas ovdje, sebe prvo, pa onda i vas, da odlučimo u kojoj smo zapravo skupini i u koju ćemo se skupinu svrstati. Jer znate, dolazi vrijeme kad ćemo, zato što smo se svrstali na Gospodnju stranu, izgubiti sve. A možda i život. Jesmo li za to spremni? Ovo je Božji poziv danas.